Ndabasuje mbahaye ikaze bakunzi ba Rubavu Buy and Sell Limited ni Josiane. Niba uri mushya kandi subscribe ukore no kunzogera tujye tubana buri munsi, like, share, comments byose ni genzi ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, haba hano kuri YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn na TikTok, byose amazina username yacu ni Rubavu Real Estate. Mugende mudufollowing mukandi subscribe, niba utarayikora uyikore kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nshimira abantu mwese mwakaze subscribe, abantu mudukurikirana buri munsi, abantu mutera amakomantar ku mavideo tuba twakoze, abantu mugaragaza feedback, abo tuba twarakoranye, abagaragaza ko twabaye service nziza, mwese turabashimiye aho muherereye hose, abari mu Rwanda, mutere twose tugize igihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mwumve ko aho muri tubashimiye kandi tubashimira buri munsi tubikuye ku mutima. Aha turi rero na ahantu murabona ko ari muri zone y'ubuhinzi, na ahantu tubazaniye ubutaka bunini cyane bwo guhingamo, n'ubutaka bufite metero kare 2259. Urumva ko ari hanini cyane, kandi ikindi ahantu hatanga umusaruro mwinshi cyane, kuko na ahantu hinga ukakura umusaruro mwiza ushimishije kandi ufatika. Aha ni mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Bigogwe, akagari na Kamuhe, umudugudu no wa Murambi. Na ahantu heze cyane rero, na ahantu muri quartier y'ubuhinzi. Urabona ko hariho na ahantu h'ubuhinzi muri make. Urabona ko nahabari n'abandi bantu bari guhinga. So umuntu ushaka ubutaka bwo guhingamo kandi bunini uzajya bumuha umusaruro mwinshi, na duhamagare cyangwa twandikire kuri iyo nimero abona kuri ecran ye, kuri screen ye. Iyo nimero ubona kuri screen yawe, uyihamagaye uyandikiye hose baragusubiza. Ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga, ari munsi y'iyi video harahagena umwanya wa comments, ari ku zindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha naho haba hari umwanya wa comments, nariko hari n'ahantu kwandika inbox. Aho hose wahatubona. Ibyo byose wahita bikoze ushaka kutubona amaso ku maso, wadusanga hano dukorera mu mujyi wa Rubavu, ni office yacu iri, dukorera mu nyubako izuye etaje ko habi, dukorera muri floor ya mbere, ni nyubako iri ruhande rw'isoko. Ngira ngo murumva ko mbahaye location igaragara kandi yumvikana. Udashaka kutwandikira, udashaka kuduhamagara, ushaka kutubona ukatwibariza amaso ku maso, wadusanga aho ngaho mvuze. Rubavu Buy and Sell Limited rero ni company ya mbere yizewe cyane mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Ibafasha kugura ibibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bwihuse, ibafasha kubona amapartement yo kuba mu by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuyamamaza. Aho waba uherereye hose mu karere ka Rubavu, mu karere ka Musanze, ushakamo ikibanza, ushakamo appartement, ushakamo ubutaka ari ubwo guhingamo cyangwa se ushaka hano kubaka, ushaka ahantu hanini ho kororera, ibyo byose turabigufashamo. Ubutaka bwacu rero nabuberetse buri mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Bigogwe, akagari na Kamuhe, umudugudu no wa Murambi. Na ahantu heza cyane, ni hanini, hafite ubuso bungana n'ibihumbi 259. Kuri miliyoni 13 rero turahaguhereza ibyangombwa byaho byose birahari, no kugura itukorerwa mutation, kandi Rubavu Buy and Sell Limited tukabigufashamo byose kugera birangiye. Muduhamagare, mutwandikire, mwana dusanga ahantu dukorera, ibyo byose tukabibafashamo. So umuntu ukeneye izo services zose rero, n'abandi ma services atangwa na Real Estate, turahari kugira ngo tubafashe. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.